Apa lagu baru ke, lagu lama ke, tak kisah. Okey, sebab tu nama akak dulu. Maida Yusni. Okey kak, okey akak nyanyi satu lagu, tak kisah lagu lama ke lagu baru. Lepas tu, nyanyi sikit je, lepas tu terus hura-hura macam tu orang tadi. Boleh? Papaku pulang dari kota, papaku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pom 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 pom, kereta kecilku berbunyi, marilah adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Hurra hurra. Terima kasih kak. Ambil hadiah dulu kak. Okey. Terima kasih. Okey, baju ni. Okey, dinyatakan hanya RM500 saja ya. Dan kalau akak-akak nanti masih ada baju baik ini, bolehlah pergi ke booth kami. Dan hari ini promotion saja. Kalau beli kat luar RM90, beli dekat kami RM85 saja ya. Dan ya, booth kami tutup pukul 6. Jadi apa-apa nak beli, datang ke booth kami segera. Dan okey, sebelum mengakhiri, kita nyanyi satu lagu lagi.